Bokajan subdivision angkang Karagawang Police Patrol Post ke parlo tobar krongpli wopong taro arong along inut pinso pang tek kititang bangarpum kelong pon. Kedam tang jakhong ni phaithom kebarni bhomti arni kangsam porphai phora chiti malom inut pinso kititanga bangarpum dopu tibok tera etum theklongsi police atuma phan biruta paliramlo. Biruta kelonga teng bena dimalong an raikom sai khetum paliramsi kititanga bangarpum chepari dengponsi humponlo. Kithi loda bangarpum pang tek thelang lapen Diphu Medical College and Hospital long an postmortem aphan ponsi non amat kithi tanga bangarpum kibia hemalongsi bipon koklo nasikomane jongsi hempen kavidet lapen hem nang chelilet do pulo tangte Karagawang PP ASI Arun Kumar Naralong kahum riji aphansi pachini pon Bokajan penananterang Karbiang long live